Image Paodam Yangri Kwai Kibiko, Utam Kumar Northern Tramok Sabolina, Nasigi, Moriba Pau Pijeri. Dampaki Moriba Katil Singh, Tinjanaba, State Cabinet Nagasi, what it looked like. Senior Citizens Home Sinda, Sanatana Porum, and the song Marks and Tokray, Lunana. Lockdown Manunda, Public Transport Service Hanguk Nava, Union Transport Minister Nitin Gadkarina, Fondokray. How's Mapung Pau, Lobby the Sea. Ngasi Bauparada Leba Semester Bangloda Sarkar Sigilu Singh Masu Semester and Biren Singhan Chair Logna Satakiba Cabinet Mipamna Rural Area Natana Ima Kaitel Hum Yauna Dampaki Maru Kaitel Singh Tinjana Warep Low Cray Cabinet Mipam Aduna Loki Warep Singh Manunda Dr. Singh Taliban Non Practicing Allowance NPA demand P behind Suyana Cray Mipamaduna Mapandagi Tungagadoriba Miyama Sigis Section Tarangwena Rural Area Mapam Singh Natana Kwaraman Gi Ima Kaitel Lahum Pauna Bazar Tangal Bazar Amadi Tampaki Maru Kaitel Singh Tinjana Basuare Broke Mipam Duda Manipuri Mapanda Red John District Sing Natana Panduna Ladiba State Asagi Miamna Awang Nongpok Yoroknaba Lakotam Topa Tabak Sing Lokot Pa Amasong Asang Basen Pam Sing Sarkana Putok Pahina Suyana K North East Ki Red John Natana Panduna Ladiba Miam So Matok Taba Punamak Same Sagani, Adubu, Manipu Yorpagi, Asang Senpam D, Masama Potok Sagadavani. Bauparada Laiba, Semester Bangalore Satakiba Cabinet Mifam Aduna, Housing State Sarkarna, COVID-19 Gilokaliba Kongtang Sing Matang, Sukum the Kanana in a cake. Minister Nong Tombam Biran Singer Chair on the Satakiba Cabinet Mifam Aduda, Health Minister Nangpokam Jantikumar Singh, Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Karam Syam Singh, Education Minister Toksom Radesham Singh, Ate Minister Singh Amade, Chief Secretary Dr. K. Suresh Babusu Saruyake. Nasi State Cabinet na Manipuri Mapam Singda lockdown Satagoriba Asigi Niam Singh Amukhana Kanaki lockdown Givatanga Manipur Chief Minister Nangtomam Bidian High Numit Karani Asida Orekliba Pibam Asida Mipainingai Weba Pibam Amalak Puna India Pumbagi lockdown Satringai Matam Asida Katil Singh Makata Tingba private vehicle Singh Satpa Tingba Yauna Ating Bakara Asumak Makata na Sataging Haina, Simistana Fondoki. Hidagi Maru Ebusi, Koi, Mirabu Shikan by Vasina Han, Step Webuna, Honorable Prime Minister Narendra Modi, Maki Magi, Han, Magi Bosan, the Mayam, Zan has a Han Haydapus, Hingagadi Koi, Punamuk Layena. Essential items in the Dukan Hang Bayaba. ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡꯁꯤꯡ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯡ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯕꯖꯥꯔ ꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯁꯤꯡ ꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯖꯥꯔ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯦꯟ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 13-14 ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯦꯔꯤꯐꯦꯔꯤꯗ ꯏꯟꯁꯥꯡ ꯅꯥꯄꯤ ꯌꯣꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗꯤ Madu Ayaba Piba. Rural Development and Panchayati Raj Minister T.H. Biswajina Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme gi genuine urban beneficiaries sing Gram Rozgar Sevaks verification process Mapung Phana Loiba Matungda passbook sing issue taunaba bank officials sing the Pautak P. Cray. Rural Development and Panchayati Raj Department Ki officials sing Amasung Tampakta operate Tauriba Bank sing Impal West, Impal East, Bisnupur, Thobal, Kaksing Amasung, Zirbangi of Bank officials Singapore na Pangtokiba coordination meeting da Minister Nawaham Singh si High Kivni. Minister Biswarji na Makar Taduna card holders sing verification process Amasung passbook issue Tawal Loibaga, daily wages Lautok Nabagi, physical presence Tawhanba, job card, ATM Sung passbook Soidana. Loina Hanat Basu Bank officials in the Kangan Key. Meeting Aduda
locality khudingda micro ATM booth sing hanglibra hainasu yengsinduna lockdown manungda sel laktokpada wahandana su khanaki district program coordinator DDC na work site singda government gi protocol sing amasung guidelines sing ngakna salhana su haiki ngasigi coordination meeting aduda assistant chief secretary MS Khan DPCs amasung RD and PR gi official sing su saruk yakhi Bharatiya Janata Party BJP ki dedicated कार्यकर्ता अमसो ओरिबा सोशल वर्कर खुंद्राकप मैंजन मंगांगना खाबो केंद्र की मनुंग सन लेबा संगाइफम पार्ट 1 नुंगफौ बाजार दा लेबा न्यू इंटीग्रेटेड रूरल मैनेजमेंट एजेंसी निर्माण चलाइबा सेनियर सिटीजन्स होम दा मुस्लिम इस्ल इनाउ सिंगी सेंगनबा रमजान थागा मरि लेनना चाना थकनबा पोलम सिंग मतेंग पांखरे लोइनना होम असिदा लेबा अहल हुमरा रोमदा मार्क्सु येंथोकलदुना मैंजन मंगांगना फोंदोखिबदा इमा इपा ना अखोइबु पोपीबनी अमदे चाउनब योपिरकपनी अहल लमन सिंगी सेवा तौबा हाइबसी ताइबुंग मपुगी सेवा तौग चप मानै हवलकलिबा नहारोल सिंगना अहल लमन सिंगबु लुना साना तौबियु अमसोंग नुक्सीना लोइना सि हाइना अपील तौरखि मखा तारसु अंगम मतेंग सिंग केंद्र सिगी मनुंग सन लेबा ऑल एज होम सिंगदसु पिखिगनी हाइना मेजर मंगांगना फोंदोखि पनबा याबदि हौखिबा थागी थादगी हॉर्दुना मैंजन मंगांगना लॉकडाउन मरम ओइदुना अवाबा मायोक नरिबा खाबो केंद्रगी युमथोंग लिसिंग 35 लोमदा चाना थंगनबा पोलम सिंग येथोखिबा लेखरबनी कोविड-19 गे लांथेंग मरक असिदा पाउमी सिंगना लौरिबा थौदांग असिबु पोनिंग थौगतपा अमदि इकाई खुमनबा उत्पा ओइना न्यू इकोनॉमिक इवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड न्यू ना एमजुदा ngasi चाना थंगनबा पोलम सिंग मतेंग पांखरे मणिपुर प्रेस क्लब दा पांगथोकपा चाना थंगनबा पोलम सिंग खुदसिनबगी थौरम अदुदा न्यू की प्रेसिडेंट ससिकांता लाइमयुमना हाई कोविड-19 मरम ओइदुना लेबाक असिदा अवाबा मायोक नरिबा मतम असिदा मीडिया की सिल इनाउ सिंगना अहिंग नुथिल खाइदुना लेबाक मियाम की सेवा तौरिबा असिबु इकाई खुमनबा उत्पा ओइना न्यू की माइकैदगी अंगम खरा खुदोल तंबनि हाइकी एमजू दा खुसिना किरंबा आलू तेलहौ कोबी थाव थुम नसिंगबा साना थंगना पोलम सिंग अदु यूनियन नसिना मखाताना मीडिया हाउस सिंगदा यंथोकी लुरबा सिगुलबा कोविड-19 गे नोवेल कोरोना वायरस न मरम मोरेगा लेबाक सिदा सामना अवाबा तारबा मतम मसिदा नसे कोई सोशल मीडिया की थबक तोबिरबा नुसिरबि चिनाउ सिंगना अहिंग नुथिलुंगांग थीदना लेबाक मयाम की सेवा तोबिबा सि कोइना नुनुचबु उचबो ओइना एखोइगी साइट की न्यू टीम साइट की नमजबा खरा मयाम वफनबा उदल तब लाक्सबनि कलिंगपाक कनबलुप KKL मणिपुरना संगांगई चेकोन इम्फाल वेस्ट लेबा चेकोन यूथ वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन संगांगई GP की प्रधान L रोमा लेमा मसुंग संगांगई चेकोन चौखत थौरांग लुप की मतेंग लोइनना ngasisu sing amadi tamda khundari ba yalomui singi marakta angam mateng panakhrei ngasigi sangangai da pangthokpa thoram aduda kangpokpi district ki manung sana leiba ke Lungariam Kulgi village chairman Thomas Abon May amasung faster alung chawangna lusingdu na sing da phangba mana masing lapu tharo atopa mana masing kamrum sangangai gram panchayat na konba yimthong sing da yenthokki KKL gi maikai dagi su angam mateng oina ata bag ani thum packet chama asa thau bottle barfu amasung sapon chama khudol tapki tingda lai da bin thana pi adagi tamda phot posai lanaraga हाइगे कोई हिस्ट्री की मशीन बसे अमुक अना मयक लहलसी अदुगा लेबाक मियामना अखोइगी मशीन बसे ततरी हाइबदो मसी फोटो कोइ दमदा चिंग दलै थबा लफु तरा त वर्सो तब दलै को सुरि दाउ सुरि जगदी मसी हवाना तो को ए हाइबदो का फना कि मसी की मखादा लेप लेके सखर फनी ngaraang lo akhoi result le break la bangthok sakre makhata budi akhoi moirang na kaida lepna lam koi ki sapak kun jinta bangthok lo bidong ta ke da lep le kan sakhin gani Srimatya Sai Baba Tera Mandir Sangomul Bijoy Govinda Thangapat Maning da leibana matam gi oiba thodok singa mari leinana ason ana tarba kana lejidrab sing Mima Nadrab Singh, all is home sing, children home sing da mateng pangno lakli. Ngasisu Srimatya Sai Baba gi mama ibema Ishwarama de Thoramgi asi pangthok pagar mari leinana. Oinam Kangjebung mamang Bisnupura leiba ahal oirabi singi leifam oiriba
Yaipokol Senior Citizen for Women Haiba Asida Sai Bhakta Singna Ngamjaba Kaigat Naduna Tangai Padana Sangba Chana Tanglaba Polam Sing Mateng Pankre Haiba Mandira Sigi Convener Catermium Subadhanina Haikibada Tengbang Asi Atobato Pamioka the Su Lepra Mateng Pakigani Haiki International Human Rights Organization Manipur State Kimiyang Makada All Manipur Student Union Tengopol District Committee na Sinduna Moregi Sotraba Imung Sama Yang Kairom Saran Tangna Polam Sing Yantokre Nakalamuramda International Human Rights Organization Manipur State Amadi 20 Assam Rifle Anina Punna Kusam Naduna Tengopol District Ki Manung Chana Leba Kun Saula Village Amadi Kanan Fai Village Anigi Imung Sama Romda Seng Yauna Sana Tangna Polam Yantopui Throm Amasu Haiba Saula Village da Pangthok Paga Banana Assam Throm Aduda International Human Rights Organization Manipur State ki President Oinam Jotin Amadi 20 Assam Rifle ki Major Nishan Sardasu Saruk Yaki Ngasi Yantopagi Thromda International Human Rights Organization Manipur State ki President Oinam Jotin Haikibada Tamthiraba Coronavirus na Maram Oiduna Lockdown Tokibadagi Sara Tanabagi Awaba Mayok Nariba Praja Singda Mahaki Maikaidagi Amadi 20 Assam Rifles ka Kusam Naduna Haiba Polam Sing Asi Yantok Sabani Makha Tanasu Mahaki Maikaidagi Kari Kari Mating Kunja Singda Toba Yabagi Haibadu Yankigani Haiki COVID-19 amade lockdown amaram oiduna curfew thamkiba amaram oiraga Zirbamdagi Imphal da thabak suba satkiba mioi sing amade Imphal da laik tamduna leiriba Mairoi Singi Awab Adu Koknaba Haiduna Manipur Food Industries Corporation Limited Government of Manipur ki Vice Chairman Oibitu Natana State Executive Member BJP Manipur Pradesh ki su oiriba Zirbam District ki Vidyanagar da leiba Kesar Kumar Singh na ngasi gari mari da mioi marpurom Imphal lagi Zirbam da purakre Mamang da su Imphal lagi mioi humpu henba amasu Zirbam da thakiba laikhrabani Masing matang da Kesar Kumar Singh na haikibda ngasi Zirbam gi praja kaya na Imphal da lockdown gi awaba kaya khangduna Imphal da Zirbam da ki thabak sunaba haiduna lakpa mioi sing amadi satra satri singbu bus ahum amadi gari achoba ama punna gari marida mioi marpurom Zirbam da ngasi thajekre asumna awaba tarba matam da miyam gi mateng pangduna rajniti gi wakhalon thadokduna aikoi punna mateng Pangnasi Hainasu Mahang Pondoki Zirbangi Lal Tinkal Dagi Roman Kowamio Amana Haikibda Ngasi Equina Imphal Dagi Zirbam Das Lakpangam Livasi Pajasar Kumarna Kanna Honabiduna Amadi Zirbamda Satnaba Honabada Sangba Senpam Punamak Putopiduna Tawibinamak Pajasar Kumar Bungam Pelitana Tagatsari Amadi Karigumba Mahang Zirbam gi tawrok pathabak singda aikoina pangbe aba mateng sing pangani hainasu mahana phongdokki pawmarak thana break am lojari COVID-19 laichat asidagi aikoi checksin si lengak na thamba chatna kanglon ngak na chatuna lockdown gi wahan thok layan si laichat asidagi ngak thok na ba mask season na ba social distancing miyam punda ba sanitizer na traga sapona khutsa toina hamdok pakau biganu laichat asi mayok na bada miyam gi dambak front line da thabak tawriba miyosingbu ikai khamna si Pau Akata Namuk Bijari Manipur Gauria Chatpasingi Yamna Marueba Kumai Singi Manunda Ama Oiriba Nursing Janma Leipaki Mapam Atai Kayada Pangtok Nabugum Dharmagi Thaja Amasung Harau Tayamba Galoinana Iskon Manipur Dasu Ngasi Lockdown Leiban Maram Oiduna Mahusagam Natamongda Karamasi Pangtokre Mars Kunmada Lautokiba lockdown manungda public transport service lephan gibadu hangdung nabagi wafam ama Union Transport Minister Nitin Gadkari na phongdokre India ki bus amadi car operators confederation ga video conference confederation gi mioi singa unaduna public transport ki wafam khanaki hairi public transport hangdokpada social distancing soida lakhut kadabani khut toina hamba maikhum uppa amadi Sanitation Taunabasu Minister Haiki Delhi Liba private office sing sa the staff control humdoi Kahanduna Tabak Suan Bagi Ayabasu Peki Mr. Gadkari Haiki Bada Mahak Prime Minister
Narendra Modi ka matam supada pau phaunaki haiki Minai Baktagi lakpa passengers singbu airport takaramna screening amasong handling tawada ke haibagi matangda Delhi government na anoba guidelines sing lauthokre masigi matangda external affairs ministry na Minai Bakta laiba Indian mission singa khanraga mapan leibakta laiba singbu karamna India da porkata ke haibagi matangda wa tanakre Delhi airport ta thunglabada COVID-19 license sandrokpa ngamdanaba screening amasong handling karam tawada ke haibagi guidelines sing same le haibagi order ama Delhi head secretary na thokre Delhi airport ta thunglaba passenger punamak numitra marini quarantine tawudabni haibagi wafam dasu khanaki May 3 tagi May 3 phawba flight humpuga mari service tawgadori Hauzik aroi maroi pau mona pijari Tampaki maroi Kaithil Singh Thinginanaba State Cabinet Nangasi Warip Longkri Senior Citizens Home Singda Sanatama Forum Amasung Marks Yan Thokre Loinana Lockdown Manungda Public Transport Service Hanguknaba Union Transport Minister Nitin Gadkari na Phongdokre Nasigidi Paodam Sanduk Saba Matang Sirojeri Liambu Amukhana Kurumjeri